slabijih, ali evo tog momenta koji je za sada doneo prednost i napravio tu razliku u korist naše reprezentacije. 1:0, dakle, u 37. minutu. Gol je postigao Nikola Žigić, njegov 16. pogodak u dresu reprezentacije posle sjajnog centra šuta Krasića i fantastične reakcije najboljeg strelca na granici, u liniji, i fantastična realizacija Pantelića, njegov 4. gol u dresu reprezentacije, ali svakako gol koji će i ovaj fudbaler dugo pamtiti. Fantastično je sve odradio Krasić, ukrao loptu, onda asistirao Panteliću, okrenuo se naš napadač, video da je sam i onda sjajno završio akciju. Srbija vodi sa 2:0 i sada je zaista na dobrom putu da sve večeras reši. Sada se i Radomir Antić konačno opustio, podigao obe ruke i proslavio ovaj pogodak Zdravka Kuzmanovića. Ovde Žigić nije krenuo napred, odnosno Jovanović nije krenuo napred jer je bio u ofsajdu. Žigić nije, Pantelić asistent, a Kuzmanović strelac svog prvog pogotka u ovim kvalifikacijama i trećeg pogotka u dresu reprezentacije Srbije. Fantastično je reagovao u ovoj situaciji. Novi napad, Krasić. Evo šanse, Jovanović, 4:0! I on je zaslužio da postigne pogodak. Ljubimac velike većine navijača ove kvalifikacije odigrao je na fantastičan način i ovo što ste videli u ovom trenutku, ovaj poljubac sa Radomirom Antićem je zapravo ono što je želeo da uradi Jovanović posle početka kvalifikacija, kada je prosto impresionirao svojim ponašanjem, naravno i igrom Radomira Antića, i iako naknadno pozvan u selekciju, postao je standardan na svim mečevima i odužio se ne samo selektore, već svim reprezentativcima, saigračima i naravno svim navijačima srpske reprezentacije. 4:0, 88. minut. Još jednom gledamo fenomenalan udarac sjajnog Aneta Ivanovića. Iz okreta levom nogom pored Jovanovića, koji je prosto eksplodirao. 5:0 za Srbiju. Svaka čast Milanu Jovanoviću, naravno ne samo njemu, nego i svim saigračima, ali ovo je kulminacija jednih fantastičnih kvalifikacija koje je naša reprezentacija odigrala. Ovaj rezultat, ovaj meč i ova pobjeda od 5:0 nad Rumunijom jesu Rumuni ostali sa 10 igrača, ali rekoh, nema Žigića u igri već nekoliko minuta. Zbog povrede je završio ovaj susret, ali to nije smetalo Jovanoviću da postigne 2 pogotka. Evo još jednom sada 5. gola i to u suprotni ugao od onog 4. Pantelić je vratio loptu Jovanoviću i ponovo solo prodor i sam završio akciju. 5:0, pobjeda reprezentacije Srbije kao pravi pečat na put do svetskog prvenstva.